le tali lau feifeau mo oe, le tali lau tamapo lo tina, e tu taito tasi tato. O se le au ia tau, e au esele ia tau, o se le fa putu va tasi pau, e fa ta ape lea. O le au tu o la tatu tau kone fiafi. Falinga sul favo poi vago il tasi angel fa beatu a pau papelonia. Ko wa kuskia ko ngo se I amoi da. O mo le teamwork. Aisha, au pengar kaua. Ei vet O ma fo kele yo mau avai o le mau le. Ma fo ngali o mo le mau. O fai fe mo mua no fa longo le mau le. O pasa widi. The first one o fa longo le mau le. A o le launga fai fe au nga launga le maliu. Le mau la le. O le mau masang. O oe o lau o tongi. O le au penga le taua. O oe o au tui momo inai nuu. O oe foi. O whau matia I malo. O le tusi nei o Jeremia. Especially nei mata upu ia. O le tusi e lua lava ia nuu ia o lo tau talingi le tusi nei o Papelonia ma me Tempersia, Temekuresa. O le whetuu a le atua ia Papelonia ona le mea na lato whaia le manu I Salema le sa fausia e Solomona. Wa matanana da mu ma valo ia le atua lato lai mai o Kuresa. Na te whaasa aloto ina nuu le atua le sa ta whea mai a saita ma niso vaianga mai le tui mātua Israel. Le ala to e wha manatu mai o autou o la ua tongi. O upo lo whaangai na le tele o whaaliunga le tuspa ia o le Battle Axe po le War Club. Aia pe o mea fo iana whai Samoa le teimi na whaia le ia taalonga fo ia mo lapa fo io o niu le masangi na tae le sino ama o le watongi o watongi la ia you are my battle axe and weapons of war ia vai malaka ko no ngala o fa pe ko anga o kiri ropo o ke o le via era via si e ko ia O ko ile tu tamatau, ole lang vale so foi malesi ma tu tamatau pito yo. O to ia na fatua fai ma le teimi o le lima se lauti a se saurunga tono Switzerland. Le medieval times. Ale to ile lona lua mai. Oh, fa. Ori. Sa o ia mori mau ia fai sunga tiako. To ila le ke vai mai e pai tolu o to ila ia na whaanga po ua tongi ia na whaanga Israel le tenyo tau o te mana ona se tau vai wa le tele o te mana o fe halu te lo tau tengi ai se o to vai po le ala nga nei me o tongi tele o mea there are many things that God could have used but he used this battle axe as in simple. In the street time, symbolize say le tangata le tua. E le o tautala le tua le otongi, le tautala o le tangata o ia le otongi. It's you and I, we are battle axes. We are war clubs. E le o se to I tulou, e le o se to I mai. E le se to I fo le tatu e ngau.
O le to'i lea ua matua I well pipea. E le ngata o le maai o le to'i. A le malosi o le au. Wa le sianga o le ulo o le to'i. Ai le malosi le au o le wha mau ai. So mumbe le teamwork. Amen. Oi foi tangata foi ana wha mitala so o sta taita. So se mea lupa sui. E lo luare sa la unga. E o la te tangata foi le pi. E tai desi ai wha umai desi. Ja, se tat whela in pasa wiri am te wha mitala mai o le talan. O le teamwork. E rei foi se anga armani o le ulu. I ila mai le ulu. Ai le malosi le au. Ya se tatu atu la i le tau o le vanga ni. O winga o le vanga lona lua. O winga la o le au penga. E na le tonu a vanga ia. Umaro tatu la. O le tatu le son. O a winga o le au penga. Or the characteristics of a battle axe. What's its character? O le mea mua. E tatau o na maai. Vede, E tatau na maai. Le upenga lea. Tulo lo vartatu maftanga o lo farmako anga. La si mai. Le sungar to ina inga maua ya pa ua matu mai dunga. Mo me o tangata tau mai I. Ya vai. Hey man, vai oto. So let me just share you the reason why le ko ke vai mai me tupu. Pole ale malo sol fai fiau. Afa le tonu to ina, ele manuia ngaruenga. Pole ale I ila laua, ila lo to ba ko so ila man. A le se me fa mawai. A sa foi na me mawai. Le o se no kof. Ora la o de fa ir ko o foi da samoa de fa ngai fai la. Ora fa la. Ora Ora o. Ora es. Vai. Sa ua marka ka le masangi. Ora koa. Ke re la ku mase pa fai se kulo. O se es nei vai. E mga ambia le koa. Ya se pa kon. E mga ambia le au penga le. Is a tau na maai. It has to be sharp. Amen. No winga na menga. Ele kaunga kauru mea. Ya ala ko fa. E haru eska ko kau. E kau e kako. Le. E muri nga saul mea so I will never nga fa apea. Amen. Ai shall kako la o. Maai it's been sharpened. We're ready. Nang kuaf. A whaingi mako ngā ruenga ka la au I runga ke mea o. O ke re fia ke le mengi or kau wha maka o whiwhiri. E roa le mako e kairi sia mea. E whairon ngā ruenga. A ka mai whiwhiri fau. An wha oreska ka whaida e fia. Lau vela a sa wha maka. Wha maka. E le or kei mea wha maka I whiwhiri. Nanga wha maurua. Armena, olha que se posso se que eu falo, ai eu quase fiz. Ela quem me fala ai. Ela quem me cau o chão. Ai. Amen. Família mau, a faia mata tupa le o mea. A lefa ma ai foi e ia lona mata. Ona fa tele ina le ia o lona malos. A le taua ia le mau, a famai, a le poto. A le poto le mea ngare fa atono ia vai la o ko le fa nga hinga le ngana fa Britannia. For my if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill
will bring success. Aku kong wari me fikau yai. Amen. Ki makua o tam kalanga sko ingo validi. A fai fi awi o tara. Ma liu lo disko inga. Kaka makua ngore le mamea. Iwa sulu, iwa sulu ko iwa sulu faka o sangar ko i. Ya, aku lo kala validi. Vai, le mfai ko ula ko ke mai. At kimi nga la o se o le swesi au le ka kimi kan nga fua. Fua. A le fai kwa ku le at kimi nga la ko inga kwa ku le o fa le fai au. Fai kwa ku sa nga ki a ver ka ko si. O ke musu le o mai o mara ainga. O ka nga ka o le kele uska ka maulunga sa mo. Le o mai uma. Ama ia fa mai ya fua pas. La fa mai ko inga. O ke pole. Ko ku ya la ko. Pole ko kia la ko re mai ka vale fai ko inga o ke i vai se la ko fai se si ai mai ko o le ka wi foi pasa wi e ka vale ka ya mai se re fa mai ke pole la fa mai la fa mai ya mai olo a vege mon mole el wakula wa leva mai ar whaonganga fo ila re poko, por skill. A mai ngofora, whai lor whakuli mam. Ia wha mai lau, ai o wha ai akura koi inga leo le kako e kalesio. O la wia i ngofo mai. O ku la kora, ku wa nervous. A mai ngofo a lefa a kalesi au hao. Se upu mera a whai. Ai wha mai. Mini a wo kako we. Mini vai Mini vai. Marosi au ko kele o ko. A fai ke mala malama i melo ko fai aku ai. Ore makua i luma o ngadwena. Luma. O ke lola ko famaya kala fua. Makua i ika le makai dai ore ai. Aisha, ore mangaku ore kalisia, le ipasa wirim, ore kamikiki leo koe whai loko mani. Makuersi, ore kamikiki. But, ore point, ore whai aku, ese le leanga mo beor kakai aru ai de saungi. Ne saungia. Ya kia uia. Ya ngā whai mo kakunga luenga. Po oe whai ku aku ai oe paralo ko finga, a e loe kire o lava kāpenga. Lafor ka kai ke loa e ka ule leia e ka lesia ka ule nga luenga. Amen. Wa ka ko mo ko ka ko e fai le va fi loa. E sa o lava o elea mai ngi me fa sa mo ko ngo ko finga ma kai ma e mo ko finga ma ka ko finga ka lesia ai ka ko ke va ai ma mau. Po e ka wala fa ka pe nga ka ule leia nga luenga de. A fa mai lo dia e ka kau ia o nga e makakupa. Amen. O ka ki nga loe makakupa ka usanga ni. A fa pe wa pese. Ka wa ngo vai. La se me mo finga improve vai de mele o kofia. A kom fai le ka fa de le ki si fa maka. Ai sa e ke pepe ka pena. E o ke me kofi mai oe. A o e sa u. E le mfinga kofi mai fa pe. Se ka fa. Kau ora ko poku le se kau kapenga mai ma kau stani mai kau e ko fi mai wa sa hu o pasa wili ke le mbenga fa o ia o pasa wili wa o nga mai ai sa o le fi ke lo ke ala me re ko ngi mai ke e o fa o ke le longa o le training inga ia o mai Yo ke mi pole ar mer nga luenga was cher nga fa mai ready so se king ye ready e xa le fa maka ka pena e taula the battle X is essential, it's compulsory for the war club to be prepared at all times. So we have to sharpen our skills. Taro, turai.
Amen. O la foi me mua ka ko. Ka fa ko point ko fa ko ai. Let's go ma ko se se o te ro tu lai. O ko ko mai fa. O la foi de. Kai au. Alun ka ko ngaluanga. O venua pro kalame fe. Akela. Lengi me fe yo. E o ngar ka foi le ka pio. Algo. Ka ko vai po fera, ka ko vai po fera. Ave, ele xa witi. Ele ka uranga o kuno. Ako mera le e trasa ako go yo. Ma so si ma se iti. So si ma se. Se eu querer po ko bas. O lava ele. E ka kaunga well prepared, ka pen. E no ko. O ingi New Zealand, me ingi Zealand. Ele aloi ma fo ka ko SCVD. Ang kero ko la kala mo ka ngaka. Mo lunga ba yo ka. Ilum ka ngarwenga ni. Ko i mo lunga. Ai sia o ngal mo ka ngarwenga e lava ka penga. E fai nele leun ka. Amen. So se mele ba ka ke fai. Well prepared ka sia shopping. Fa mai. Awangi makupa. Ko mai misa marup maksila. Fa lo foi de la o ngo ba pe ai. Mangi. Mai foi la fa lo. Fa lo ba fe ka de sia ko. Ya ka kai pasa mai ha. Pasa sale, Siofele. Ka pa o. Fa lo ba foi de wa ko kus pepe. Oh, so ai. Sen mangi. E ka penga liga. Ai lo ko de si dali mau e se tau e tau. E ma aire o mea. Ile o mea. Ile nga o singa ruenga. Don't do it. Don't try to do it all by yourself. Wat is je kinderen schak? Fai. Kupolo se mea. Blame lo schak. Ai oi. Ngau ken me. Ola lo ngal welfe. Nga ka nga training ai schak. Ai sia e fa ma aire le siu o mea. Le siu o mea. Kako mai aku ngalai. Lai fa ma ai mai. Sunga ya angai ya namna utua. Mede ya. Amen ya. Oi nga maua. So ba fa ma ai resi. Ka penga. Ai sia e kere iai ki mi umba. Ei se me kupu e ki oi. Mankua ore mor kai lelei. Or kai nga ki ka penga inga iska kai muni mai. That will prepare other people just in case something happens to you. Ai reis fa le ko nga ruenga pe o lai flow le nga ruenga. E se ku lai mai fo iska. E fa ma ai resi o mea. O resi o mea. What are the characteristics o a winga o the battle axe o the wakongi por ko ise tu lo lava. La no winga. Ro winga e kauer ka hakalea nga practice ke mi umba. Fa ma ai po la ka lengi practice. Fa pe o ke ku va I fa for ka ngwenga. Pai lo la fa samoa. Practice. O ke ku I fa se ia fa rupengori. Manku e mai ka o I fa lele ra ku. Ka kai va ini mai ka ula hulu. Ele ka oi. Ka wel mukanga luenga. Sorry. Ai si kam yo le. Ai fe. Le kalisia SCVD. Me sorry. Al fo fonga ra ka sorry ko ya kamai. Ai sia le van ka penga. Wa ka fai akul me ngi tatu ngaluenga. O le pikola au ma ko o fai fiau, ba ki le fa le kung. So si kengi. So si kemi, so si kula 24/7. Amen. Ready ki mi. Ma ko ke reo mai e
O le keimi o le saunga re oki e mako e mai la unga kuri. E le whaipopo. E hai. Kere ia ka upo le oki, kere ka upo le whaipoponga, kere ka upo le aswhangau. So se kua inga mea, e le mako piko la au. Aisea, o ngā o lesi whaifi au, runga ko mako, peo pasa wiri mako, wha maia mako. Wha maai. Aisea, i role leia, e le mwhainga i mea uma, whaifi au e ako, e kaunga rama kape, e wha pe ngā whai la o koko i. O kou makai. Whai se whare kui o makai e ko ke ngofo, makai are kai lesia. Awana ngā e lesi por, share information lesia, o re kau lei o ngā ruenga. Whaasoa re poko. Build up their skills. The other iron sharpens the other iron. O le mula mangua. Wawe, ke le lo piko e mangua. Ke le se senga makai o mangua, ma makai o kākou i pule makuma. E ke le. O kākou i poru masawai. E se re, e isi kero makai, e ngā unga wela ko ke whaasoa re poko rei ai. O mangua, e makua i whainga kāga mumuru se mea. Paua, e paua o kangaka. Ko ngore karesia le tua. O kou sunga i koi inga. O kou ngā ruenga le. E kau e kia, o e kwiso angi kala, e le au ia e lau pua kam whainga. Ai pia ngā anga wha alongo kam whainga ar whaukua ngā lau pua. E le oki. Le ngako koi inga, ko kia, wha maai a risi, prepare risi ka. Whai whi au, wha maai a risi, prepare risi ka. Kia kongo, le vai whafu. O leo kia sia haku, i le au penga o kaua. The War Club, the Battle Axe. Kangaka ua, ka penga i le tua. O i loko risi le me, e kaunga mai ngā vaida i le peru le sulurusu lima, e māsangi ka ko whaanganga le mau le whamari mau. Aua le la fo ina le whaapotutonga i la tō pei o le māsangi o isi. You know, o le upule ilunga, now it has become a habit. Wa vea ma māsanginga o kahaka. Afa mai nei, e ere mafuanga leinga e ngofo inga. O le sole purpose ko ke ngofo whakasi ai, inga ia mawhainga whaamawhanga le stangata. E mawhainga encourage. O le whaamawhanga le, lo whaanga inga ngai, sambar upo e lengi rongo winga, o le kangaka nga ke build a pinga le skaka, ki ia e le stangata i runga. Koso mai le skaka, la pauidaro e, koso mai runga. Nungu wale kare sia le tua e le whaia ka koringi mea. Ke mea ko vai le se uso ai o so kwai se tu rou lava, lo uku mare afi. Ki le o kwai kūrunga rūluma, le ke la kuma fosi mai ma rosi, koso mai runga. Ai aro, o fia o waku, seo anti, ia fesolai, a leisa, mais, o yo tina malolo man malore karesia ko finisi o malolo mai la ua mai tona ngaruenga ya le lo mafuta mai na mauti in New Zealand a to vai de enga mun fai e afa enga mau turi o le meta o papku o fia o te popole ya wona I mau is tere yo le uso tina ya mesia o lana tama o fai fi au le na plestenia de karesia ko finisi samoa ai o le lana o ia alua tofa mai leo fatua o esi atua mai o leo mai I le sia o kaseni sia o tofine le alili e no foi lana o te I tu se sabat vali me alili il farsa o le lata i o farsa I sabat vali me al farsa sia o tofine le la o mai ati fatalo fatia toi si fianga la mato ia o faitato mafuta ile ni taiao o tangata ore o meo o le watong. O au penga. La whamai lea, o le purpose a tātou, te pona vai,
E rea ia se me whapeo le atu mau peo sona de dei. So se mea o a inga i misa. E te me pisa i a inga. E o whai ata o te lero e au tau. E te au amana i o uso mo tō whawhine. E whai te me matu se se ai. Ai re tu mau. You know, we have a differences. Our families do. Siblings, e te me, te au tau upu ma. Ai re wapeo le atu o le atu mau. E o matua uma i anto tō hele. Mantua te mi o mantua bari fasu lo tau sanga o mama futa mpasa witi. Tolu su tolu tau sanga na utua i au tafo o rei fiau. Runga o tala. O sia o tamana o whanau mai ai. E aru roai vevesi lo utu i tonu. Au te kinga nei tu o pasa witi whametala lo tamadisa. O rei ropo e se atari o pasa witi posa o atari. Ai o pasa witi sano, mai sano. O whau te, o ke ku i re me ku a rei fiau. Ia mawhaia, ia mariura so tama, se wakura le poi maari. O runga o sea kon mele, o mea whapetu po le kalesia. O lo tama loia. Whalongo la lo tama. Wa mai pasa wile tau, aru i tutuila, e vai whanua la inga leilunga i sātala. Aru i whanua, ia vai la po da, o te mana o e foa i whanua na mo le kalesia. Ia tu ti e mai ngofana o whainga ruenga ma. Ia, mantuala, na tua ia lo tama, risia o step, o la step, o sti tama na whaime o mātua. E matua ti a mātua, sta mai ngoi a peti. Rai tu ai peti mo lona a inga malan whanau la. Whanau lo tama, o le fia la. Kubo kolo mai lo e tia whame. O whanau le lua mea malo anko nefe. O tau fo, o ave o lor whanguanga o whai peki. Ed, o leo, a mai vai. Lo ke whai alo o sua whaakasia o lua. Ia o sau no whai a pasa wiri, kolo no pasa wiri. E rei o mea wako, koi ko ere ke whongi. Mo mea, pero al poina whai a koe. Se e rei a se mea whapea, e rei se ke, e iar ke me se se ai ai. A mo mea ai. Se e whai ai uan koe uma. E rei ko mau, ai sea, e manga o mia nga whaamawhanga e resi resi. Ai siri lava, o ngau ka koe loa. Wa laka mai rea soreri. You know, o ke shea koe i mea ia lera o kukupu inga i o kako uso ia ua esel ngā luenga. Ai o uso ni a atam. E makalangoa. O lau kala i whai ai. O kena whai lera o whanangolongo mai lako i lungoni. E ku vai. A mongi ere tua i le kou ngā luenga. Whai. A kia ngā luenga. Pauar mea, o ko ki whaaleha ngā mani ngā luenga ngai. Ba ko ki re whaaleha ngā kua i ki o kou. Ai sea, a kako whai al mele, o where langi re kako ki oi. What a waste of time to have a church. Ai whi ngai ngāka. A whapeo kalo i re tua, i whamangi re tua. Peo mani ngā luenga, o ingai loa po i whi ngalo re tua i oran ngā luenga. Amen. Ngā sea mai kia. E lako e kale sia lera amaka i se mea i. Pakuia. So. Ia, ngā mea, o le kako e kare si ngei. Ai whaapea ngā ua omanga sau kaka. O ke mau ia se o kako, vai. Ai whaalonga ia, se o ke pole i fua. O le waisa whero keimi. Ke mankua o le mau e se kaua skakai ka i re. I saia le fasul kasi whai upa sifuru. A le pāta le maunga e se kaua i kia. O whamai aua le whetepa te pai. Whetepa te pai e sau marupa e rengi rongo inga. O ro kilo ma roko e kilo. O le kila ro kilo. E o se whaina wika. I don't know if I concentrate kako e peo kako ngā. And enjoy. I ro pea u dia kai au. Do the best that you can. Enjoy. Nga ropo, aua ke ko ura fo inga. Le whaalapo pokonga la uso. Ai sea, mai inga ia mawhainga whaamawhanga le tastangata. E ola wad whaifiau. E mga mia whaifiau le whaamawhanga ma whaamarosi me oresi. Or ko inga ki a kongo. Amen. Whafkaia mo le amen ere kasi. Sorry. Amen. O kau waso runga amen ere kasi le sau ia. Ya, vai lau kou le tau ar vanga lea. Lua. O le au penga, le ngake kaunga maai, ai ka kau whainga marosi. Amen. It must be strong.
O le maule masangi la wal tusi veo mate ya tolu fai pois furu pu Yesu. O lo tu nei fo ile matau I te fue o la au. O la uma fo ia le fua mai fua le lei e taia ma la fo ina e le afi. Mai o ko le pointi o ke maa sia. E leo whamai lera alu aku le matau, le toi, te I tu roulama. E wa aia ko lori ko iwa, ya se ko kiki rau alu. Rei whamai, aloa iai le kafue. The axe is already there. The roots. Rei le ku mamao mai le, the axe, oh, no, the axe is not going to have vacation, maka whao soro the axe. A o rei ia le ruinga. Whamai Yesu ak mai e po Yesu. Vai makau. O le makau le koi. So le lawa ye kafue, lawa ye roots. It's already there. Nga avaku al prokalame ko, anu lo marax. Amen. Yeah, let's go vai. Ko vai me per a per faku e dei, me per faku. Le mga amier me le o le account me. O fe fa de koi foi de, o fe fa de koi. O le koi se tu lo lava lo mutu marafi. O le toi po le watongi. O tātou is us. E kau malosi. O mai shau anko ingisira. Ma kau o mai ngai ai koe wala o mai shau anko rea pasa Siofele ia satu. Mai John, you need to get healthy. We need you around. You need to get healthy. Look after your health. E le mwhainga a verfe au. Pe a whai ke mai. You need to look after your health. Vai me shau anko. E ka ke, riske mi ka ke kua koa pe o roka roko kere. Whakosimako e kare si o le Lesona kako e fua i o vai. Ki ngara o vai uma fo, a rima bingu ke uma ka ko Lesona. A lera waku sole. Wa ko ari kula. Amen. Especially up over ko inga ya. Ben ya. Ama you need to look after your health. O me alanga, la fa ko ki ngala ina. Ai ko ke lo, what le ko ai spon masip. Le fa so ko. Leo ke ko foi nga ska mai me ala. Mo ko foi ko fa ko le sapaki. Kere koe kango se mamoe, a ke o koe kau o mafo, sole. Ke ia o mao, ai wa i me kaka pe. Perlo, sole. O wha pe, o kere o whai ako ke makua i, ki pia sia. A le ara whai de mo. Si, o le point, o kabia le point. E ka kaunga maa losi le wakongi. It must be strong. Aisha, e mawhainga kai lalo maka lepe lalo la au polu inga ye ui e le kalesia ma o tato tangata pere o pori kele isi ma ula pisi sa o meu ke pole ia ka penga ka ko mo le langi ka penga mo le langi o ko va ko ia so de ku mai ka se la au fa pe ar ge ko ni ko ai ma no se ko Kere mga e me video voi le wa fai maro lo vai but whatever naka mai ki le malo it needs to be a very powerful and a strong battle axe. We're going to find called X or battle axe or remember ko kau la ko kala ki oi mau no winga ele ngaka aso o ma sharpen no skill la le skill ngai ki oi sharp ele ska ka e lunga lau ke ya la kuro practice. Para nesse cá maka vini ke o fawa maka ai se fai ke mi uma practice lela mai e ka langa manosi e manosi makua I ka lepe lalo so se ruinga e amen le ala ko vai mai kausanga ngai ma for kausanga ngai la ko e vodi ai ma ua malsunga ia pasa suisal ma ke karo la kapi fa mo kausanga o va ko kako kepenga
O mai ia kara sio kari ile o salamu. Tole, dai. O wafo va kure kami mai o kai mkanga ruenga. Tau mai polo o va. Se o kafia mau. Kafia mau o maru sidia. Ia leala wa work kai lo. O mea kere len kalongo mai sma ko ainga yo. Mai kara kere healthy. Po le alo ngau ruenga. Ai mai. Ia leala la maka. Ya, po se fo nga kala le la maka le nga maka mai avo ingo maka o mai ngai ele a maka ni sila ya le la wo work smako ainga ya fa ngo isi me ya o ke sia ko ya ko kaua ma miswala ko i me ya inga ya healthy maka ko healthy maka ko o le winga ka so the second one not only he has to be sharp but it is compulsory for that tool to be strong. Kau maros Amen. Ya. Ele na kana famai mo koni te sulona so tolu. Ina matala ia o to tu mau fa to ia o to fa tamatane ia fa malo losi o to. Kolua me ye tawe ta o mau le ile au penga le o ma mo e tau tato tu mau. Ora winga ele foi ko mau kaka. Pe ale melhor ka ngaka le mere kupu. Si o makala o le me foi fa pe o populo ka se tu lo. O populo ka ko maka pe maka po a ko maka ka sainga maka ele me ko fa ko. O makala lo alert. Pe ke kirkira yo e ke lo me kupu yo o tafa. You are aware, the awareness. Amen. Fai so ai sa fanga fa kwai o ko me ko ke olam ko kupuai o ma ko ia o ko ma ko ke lo le me ngai ko ma fo fa me ko ke savali mai la street lai o le me lai si mau ma ko ke lo kongo ko me ngai ko ma mai lo ko asia o nga ma ko savali foi ka for si mau ya so ya ko fa mo so we know we're speaking from experience. We have to be aware. Awareness is something that's very important. E masengo faisha wa finge. O ke alo faisha finge o maru o jania o sar kai au ya mo work kam. Au maru. Ya afar fa wa ala lunga ya. Ka kulo. Sa ulo fa ma fa manu. Fa lo le mai. Au ke o so ko ka vale fa ba mo fa ka vale. Ngalo wo so ko ka vale. Ha lo ma ako. Fai sau se si so mai o kua a ore kulo ka vale vai se pamu po se mea fa pena mai aware I love surrounding si ka foi ka ko yo tina au ko si o ka ko kinga o halo ke mi ako ko so le si afole so ko lo ka vale vai no Facebook ma awa e sa war ka ngaka sa fai se me ya you gotta be alert ka ko makala e le ko le leila langi ka ki ai o ke concern na so a fingi ko lo ke fongi ya ready ai se me kupu ya ki o ko miki anga ko lo mai o ke ready ala ke fongi o la ke mi uma ya ko lo mai so fa nga ula ke me para awareness o ka ko vai ngai me ya so lunga le of how you have to be aware e mo me ke ma ko ma ko yusi ai la ko from kalanga disna mai a fa non ko ka le dua ko va ao se le se pepe la ifafo la kan kan mil pepe o ke alo ifafo e ke la ko ifafo ya no me no kala ele ko you have to be aware of your surroundings, especially the girls and our mothers. E mo ko e sa a fa inga o e fa lo mai se tu lo la a fa longo a fa pega o e nga ki alu I lau ta vale. Because it's part of our lesson. I'm talking about matala, being aware. So if you're the only one going in your car, if somebody come and swipe you, and don't waste your time, just drive. Somebody come and say hello to you with their fingers and waving, say hello. Don't get mad, just drive. Amen. If somebody come hit you, you want to turn, don't turn on the side of the road. Go to a gas station, to 7-Eleven, and go right in front of the door. Amen.
Marisi mea, e ilo se mea kupu I kongo la ekalesia po lea. Be aware. O kako, we are a family. O le ainga. Just like I say, e le ia se ainga laulangi ngai, e le eisi ke me whese sia iei. Ainga o ma. Ai mawanga la se ainga e pe I ringi papu. Ia waka ngoro la ainga ngala. Se laulangi reo lai. O laulangi ngai, usoe. E ar ke me kako ke whese sia. Kongo le karisia le tua. Ese kau. Maila, iau ko makala, ia maila o ko maule ese kau. Iau tau whautauta, iau tau matala, ono le, wafai o tau monofiri, o le ti a pola lea, o lo o whialu uruwai, o ia peo se leo na tangi. E sa ini. E le mawhai sa king whese me. He's seeking, o la sue, la sa ini, la o sue ngisi. E le mau e kongo SCVD. Afka ia mine. Fusuki nga ia mine. O mine, ia aia ngor whaiwhia o mine rea kau. Menge maa mine suki nga ia e seta. Amen. Ia whafka ia rea menge. Wai au kou. E ka kau whamai ar mau, e se le tāua. O la sa idi. He will not find it. E le mau e tutono SCVD. Wai suk e so ai SCVD. So e so le leonga. Mingi, sau le leonga o sakani. So e so, fiu e so e. So e lese se maua. Mingi, ai ma se maua. O le ala se mea fai. O solo e Victoria. Ai lako foi lai o kako se Victoria. Fiu e so e. E wang alu kaka kau se sa. Ai sia. Ele mau e kungi re karesia re tua. Oi, sorry. Ko tikiam. O ko vako leo ngai maka leo. O maka wha ako singa. E se ia malisa kaka. Ia wala vai lea. Wala vai lea. La kakoe oi maka. Begi e nā matala ia o tau tu mau, ia waila o kore maure, o le maure ese le tau e tau. O le mele le au soe, ia o tau tu mau ai ia tau fi mau, I uputuu na o inai o tau, I le mata upu, ma le matou tusi. Le manual le kalesia, SISDAC, Spaia. Sola Scriptura. Bible and Bible only. Kuspaia. Pea ngo whaku a whiriwhiri ku ko kasi e suisi si mea ngai le upo le tua. O ala ko aku mawa ui le upo le tua. Anga leo se loko e o laisisi. Kele o ko asoia. Wa ola mai kongo le karisia kele. Ola ola ngā koa. Ngo kari kongo uia. Ale loko se le kalesia ni. Mu rafi. O sau fara o kongo ko kasi. O le piliva. O le loko o le kalesia. Ang ngai. O le kusina no yangem ka pesfulu. O le lafu mamboya le tua. Le kala se kalesia se ngos organization. La kala I kangaka uma po o fe ki sawai. O kangaka ko le lafu mamboya Yesu. O kaka kausia o pumongi, laro pumongi, o Yesu kuspaia, markula fonga le tua. Amen ya. Wa kele kaka ko fingisi sungu dafi. Kele kaka ko kasi sungu dafi. Ele iloa Yesu nga kaka roku. Paple mga kaka mapo roku kaka. Ai le iloa Yesu. Akau kala mai kaka I kanesio. Oh, le loko uso. You gotta have a relationship with God. A ele loa Yesu. Ia vai da uko. A vai ke ika ele uso kangaka. Mai maur kimi ke loko. Mai maur kimi. A foi mo fa popo Yesu. E fasio kangaka. Fa popo Yesu ki fai kau ko se maka mo ka pa liba. Mai po Yesu o se ika longa uso. O fasio kangaka. SCVD, e ringa ka whasiokanga kai kongo mkanga luenga ni. Ai le whapela, e ke re ika. Ai, e whati ke mi kau ke ika. A le ika fo de pe ika control.
It's a control type of anchor. Pero me foi there, peace through strength. E control, e ke ika. Ai le va pela e ke ika mai. Lei, e konga ko ika. Ai o le fa mai, o se o le ngoko la o ika pea. E no ko la langi ako. Ke lis ngaka kai pio kako. Kai peo ko kasi, kai peo ko fingisi. E ska ngaka la langi. Le a verfi au nge. E renga o kako, fa kanga i le tua. Ku la i mai koe abel fia. Ele mo fai ka, ele ka kai lava fa mai upal ka mai kai perfeka ele nga waika. Ore kei mo fai unga, ele o fai fe au e fai uar nga wenga. You'll be lay people. O tangata nu, o tangata lau tele, o la konga, e fai uar nga wenga. O ka koula, nga se vanga ka ke so swangi, ele a venga fe au. Amen a. A mai ku mau maka fire upu. Pero po Yesu ke ro ko so moni. Pe ko ferfangi. Teu ko ngala fa vai dai le fa me chungar ko inga awa. Pasa awa. Ya o leila ko ki uma. Amen Le ngaka ya mai. Ya malos. Ia kumau. Amen. Le sira le vaenga. Ba ia whaatamatane. You know, this is a very important text. Be watchful, stand firm in the faith, and act like men. Okay, loko. Ke ia ainga pipi kai ki pa singa ainga e manguia pe ale se kama ale majority o ainga e manga o mia le leor kamai ko they need a father e foi ainga o ki nga wa ve makinga makamai ko ngor ainga le maros e le kaukala le mere le gender. It's not talking about the gender of male. O lai kaukala iso se kangaka e whaakamakangi. E loko marosi, e loko kele. That will act like men. Amen. E le mga amire pero act se sau. Ai le peo se men. No me lo kala. I'm not talking about gender. O kaukala po le kenge po le kama po lea. Ai malosi le loko. Loko kele. Men, isi ngā kālau ngā fōpe, rau whakamakange la sapakini. Mo ure whakamakange mari kausang, kea la rau whakamakange. Amen, rongingo orka haka loko kele. Loko malosi. O kere o whai aku se i turou lava. O whalongo i whamkalanga parimia Samoa. And it's so true. O i se suere mga i whamkalanga ala uli al maria koa. E se le angai. Le angai ingor malo. E se foi mea ka ore whaleanga. The defamation. Te whaimingo o kaka. E se se. Vende. Pei e kau whape ngā le maude. E mga omia ka ngaka loko ki kele SCVD. Pe ke kama, pe ke kenge se tu rola por ki ngā por kama. E mga omia ka kai whakamakange. Ya, se o koe whakul mengi. E le or whakamakange se tu rola ba. O lo whau maro. Lo mga oe, ke maroa oe mea uma. Kamu fai ke pule ko kasi se be pule kuku ele ai ele or mea ngā reka ukalanga ia. Or ka ngake no ko kele, whakamakange, or ka haka e mamaur ko wha, mara wha ukanga i do loko. E wa aia ko e umai kūlangi o mo Samoa, ele se me misi lang wa. E loa whai ngā kuku wa vangoa. E loa a whai ele o ya ke ele o lava langa kāpenganga. E loa i longa loko ngā ui o rakamakanga.
o ke le manga o ke kua ka ubalea ka ngoranga si kulo avele po a orko inga ave ki ako ngore ka mai kur ki ako eisa ele po pole por ki ako por ko inga por fai fiao a ia ka ule le na ruanga de tu benga ya se o ka ko foi le si aka me ore kamakangi le fa pe o kamakangi o winga wa le la le ai e mamau ko fa ka se ko fa el roko amen act like man be strong ya maranga mun or sila le mau se kau kia or kala le ya kavika pai he was a little kid ya ke lo ngisi fuma sulu ngo kausanga sufi kausanga por sulu kausanga kavika ngalu ai aver me ai yo ngoso fala ngo kavika we all know the story fala ngo kavika le lo kalkalungo sauri ka ba langa mai ka Israelu o fai le tu fala ngo kavika o fu walo ngaloko SCVD a fai le fu walo loko e fala ngo se inga kula me ko ngaluenga Finkaya nga aveka ko kamakang. E kau nga ika, kau nga fualo loko. Amen. Kiba ku fare ko masimel nga luang si falo ko fuwa. O ko ide fi ka vika. Aisha o ka vika ela ikiki ikausanga ai fa kamakang long mafufa. Tikulo ka se lo ai se whatever nga train mai le whatever nga sharp mai le tu ale sharp mai nga le loko ka vik saude leonga saude rosa ala fa ele no ka vik ala fa illa le tu ai se ke le la ka penga memang kuama kalau ngo masau ka singi le se uso le ka masau anti yang place king isamo makal kalungo ai sia so nga sau ya ma wengi sia ma ngi sia ma ko pe ba yas pe do ai ba so sau danga o sia nga ka pu fa ai fa makala nga mai ai ko ki o ki oi I pa po mi king ma serve ai alu ko remote areas o ia ba nga mai nga ko ki fa pe la de le kel fa makala ma stories for them ss fa ka nga ui mai ai ko nga pipele tua ka penga mai ke ler vala o de tu mo ia se ke mi luma big calling e fa penga foi da ia ka va be ka vika o me una gula o point na que foi a it's a very important point o me solo ia como que so ka ko dom va ko fa mai ngala ku solo o ku e solo o fu solo ia ka vika he placed on David his armor me umanga o ku ngela o fu sa va o ka vika o sa va ka vika e fa kai ofu ia sa va so ka vika kai so tal ngai me o nunga ngai ka mama o ngai pelu ele ma sen ka vika ele ma sen ka vika mo pelu ma ngai ofu pa wala nga me ma sen nga singa nga pakala just that sling that's all ele no ka vika ngai me o try to e fa pe ka pa u ka vika no ka finga ka ni ma ka vika so Maria que eu ko va kuia me o ke le ma sangi ai ele fai se pouco po se akamai po se ma losios ka nga ruanga le tu e fai tanga ta fa lango na ola de tu e fa o ko de kadia ka o fu se ta vitala na pelu ilunga ona ofu ona fa ta e ono Nalu awana ia le masani ia ona fai atu leo tabite ia saulo. O te le mawhai ona walu, ma nei mea. O te le masani ai. Ino, ke mi orka ruenga le tu. O ka koe masani mo me orka kalo ka ne anga pongi ka. Ai ke foi le wolu luki no. O ke o ka ko so le mea ka so le kari le mea luaku. A wo ko a ko le. O credo e se kalesia. O re kalesia sofiku. Ma ku rai mai foi ka ko SISDAC. O kalesia ia faia o la kiki mau ia. O faia le fonka kalo ia solulu. A solulu o mai le kai nisi. Fongo kalo. Fano foi sambo.
Le malo le o kula i mringa malo. Le vo fai lako, o whaka i kai mai ai. Le fong kakalo e sa i lole nei, o le kakalo ma leanga pongi, e mangu malo ai, e le mangu malo se pokos kaka. Ai sia, o kako e kula i meron mea, oso kako i mea pe kako mea kula langi, o le mea, o kakaria ka mo, a mina pa chose, ala am solo le ke vavai ako. Le ke mga maka. Falang lango me kiau. Ko ke le maasangi ai mea nga. Karo faskako kai kai. E no e kere i loar ka uar ka whakoa i loar ke meo mariwai. E whaalorangia i le ngaka le malo Samoa, New Zealand. Lo lofi aku ka ngaka. Ka lofa. O kako. E se la o onga o kako i kaka umarama. La onga swesiau. O la wala i lunga ku hoi lalo, whaamangalo. O ke loa le kelo kaka whai upur ni whai fiau. As whai fiau e se whaamangalo. E a lofa i kangaka. Amen. E le masangi kako o mbengi o le kawi musui. SCVD. E le masangi kako. Faso loka usanga o mafia i mare. O pasa wiri. Ele loa, ele ei foi se faz fiau kasi o kuko kasi. Na kuri e pasa wiri. Nei se faz fiau kasi. Arua ser kaka arua ia. Que nei foi se que me que fala ko faz fiau. Oi, se o leanga ai pa wana kala fa mangalo. Kakalo morako. He's been like that for the past 40 plus years. That's how he served. La walanga ia au ngai le tua. E ola se ola fa mangalo. E ola se ola ngalofa. E fa mangalo pa se wiri. Iong fili. O lo ke fai aku. Ele masangi kako mo me ko musu. Ele masangi kako. A fai nga e ola me kongo ko kasi mai fa ngau mai. O le fe au le fa long kako. Nga Yesu e fa ola ingal tangata. Ma e ola se ola ngai fa mangalo yo uso. Ke le lopo fia mo mai ni ka ka me ore. O le kuri e kaui masui ma ele fa a pe nga nga le tu. Ele masangi kako. Amen. Ko fa alu ka ko me ka ko masangi mai ai. Mamangui ai nga le tu. Ese se ese se mo ka nga le oke. O que se a ko ngime. Amen. Ya, fa uma. Mai muri o fa maros. O ata to te le tau matangata o ri sirim fai pole mali o pole uri le ni langi ato manga lenga i mere langi. E le fai ngofil taua. O se fia ko kaua le ka ka ko. O kaua manga o inga ya maku e ai nga i ka. O ke manku ar kala ska kai. E lo ke se ha ko o ko fa manga ko ya ko menka ko masangi mai ai. E kero ngaka fa mai, se pa fa feri ngai fai fi aure le malo se ngai fai fi au fa mai pasa widi ka ia. A mai mai. E lua pasa widi, le alo vai meka. Resi pasa widi le. E la uma me hala pisi ai. Me hala ngau ki feru ai. O ki fia. I'm free. Aisha, mai la pisi o ka i des pasa widi. Ar pasa widi ale. Fai ar ngalu ngale tu. Ele masangi ka ko foi le me le la umai mala wa ko mala umai fa pa ele masangi ka ko. That's not us. Because we are war clubs, a battle axe. Was sharp. O ringa ruenga ale atua. E rei wha maaia kako ko i sikulo. Kako oie, e ka rea sikulo, ka kure ka. No. Wha maai, e ke maai roa, ngai wha asanga foi rea. E wha maai des. Because iron sharpens iron. Amen. Ngai mei sua lo rea. E ke kō mau, ke marosi. Wha kamakangi. Aisha, ele fai ngofia kaua le alo o kauinga i kako. O le mau mudi alea, ia ngā whai ule o kako le songa. O le taua, it's war.
no ngisi o ko makabaka ko de proclame de saungi ngod ainga for some of you guys watching a ye malamala context of the famkalanga sho ko finga nga fai on dasha e winga do nga uso ma shonga ku ngangi o ke de ala fai afa mai ongore kemi ako so la koma which is true e lo makaku le ngakan kia e pasa video longa ainga nga uso mo ko fa fingo makua ai ola be tiana mo komiki o kia e ka milo e fai nga dwe na fa mai no so ka singi nga wa kla ko ke maka kwa il mon mau a so ko finga ia esta mai no ka singi no tas in every war there are casualties so se kawala e ka haka e mahangu ai o re kaua pasa witi mahangu a siang whanga e le mwhai ti ananga wa ai e whainka they needed a father but he had to sacrifice his life for God and this is the outcome of it koe ki whioki langa siang whanga au ke kalo i le atua e whai e le atua rwa venga siang whanga. Le komito le ola o ngei au ngā le atua. Na minga la, ore kaua, e le whengo fie, there will be people, e kera ngā kai mani ni wai whioki ai. O ke rau whakoe o ki rikingo, rau whakoe o ki whaale anganga. Ia ngā whamai lau le kaua e kia au whamai, a wala tō man mālo ia te ia ono re toto tamai mā moe, ma re upo la tō mau, wala tō le whapele ina fo ino la tō ola. Ua ho o yauti. Ole ua kongi rea, the battle axe. E kauasi o kimi. E oki ai. Unga anua lo mafu fau, whakul mako ainga. Onso lima lo kausanga. Ka vitaya lo. Vitaya lo ma. Spend o kimi ma lo granddaughter ma. Whialua i solo laulangi ngi. Kero whakufo ke aru e laulangi, whakungar whialua i laulangi. Masiasi kako e kalesia. Whialua i o konsan mafuanga ngā lenga o whialua i laulangi. Asi kako i kalesi, asi ku ainga ma spensi keng. Ako ke roko, ngā avele ma liu o rwhiwhi au. A mea o, ma whaida o la ustari wa pia kārofa. E rei ma whau ke ma e whairanga ruenga e oki au kau. Ia, ora mea whai ngai. Ia, kua mako ainga ia. Ia ngā mea. Ia hoki ia. O kare whia oki wawe whaidea. Ia ngā kere mea le whia whai ara kakunga ruenga. Ai o mele oki. Ia oki ia a ora kau. Amen. Ia, le alau koe postpone ai. La o le retire lo le ongo rima ku o retire. Ape le. Tia ko retire le oki. Wo whainga i wawe mai. Whai a fo i le au le mele oki. Le langa luea. Amen. Le langa luea. Se ese fo i le mahangi o ngei mea. Wha solo ku ia SCVD. Skaka i kai makanga luenga. O raka ke ka kia ko ngoripusa. Wha solo. E wa mali ukoa. Le la au ngalosi. E le ibitaya le. Spurkau sankaruai. Le wa ibitaya le oki. Ka o kare mahangi. Nga whamaino lea, oi tā lofa ia te outou. O mea mau e kawa, oi tā lofa ia te outou e no nofo de whanua marasami, a waura nuifo ia te outou te apolo, wa lo toa tere, wa nei lo wa saa o nasu. SCVD e le whaingo whir taua le tau matatou. Ka sore malosi a tōr whiri, la ka mwhai e inga i a o sofai, e muri mai a kalesia, o so whai tono tātou ainga. So sharpen yourself. Po le ala wal mea sau ai, ia makoi whawhiang whamaai de upo le tua. Whawhianga whamaai roa a fie i ploka lame o re karesia. Au kuku mamau. O le wala ngai ke malosi ai. Le ngaka upo le tua. But get involved. Because participation produces interest. O le kele lo participate me lo koe fai. Ngai vai rea o le ngā fo e kupu ai o lo marosi. Ia lo fale atua ma ia langa whamungianga. Whamungia le atua sio kakai. Ia me sio kako ngaruenga.
ia morka kumarosi o ngalo SCVD o oe mau o le ua kongi whapikoa wa mai le tua e kauinga koe kaua whai lungo le ngipangika. Amen. Io vaelo matu to mafa after le tua wa mai aringa luenga la uong ia ena taua mo i mato uma le tua whamanatu mea te i mato le tua o le mea lofo o tā lengi mo mato au penga whapitoa le tua o lo e tāpena ina masaunia ia ua le taua le ngata le taua i ingo mea uma matutu ia a le taua le lave ingo nganga ia tāpena le tua lo atunu o Samoa mo le aso e te fio mai ai whamanuia mai monga te tele se o lava i mawaiti whamanuia le tua nisi o misionai tina o whawhine nisi o asia le mato mawhitanga i le tua lau whamanuianga siri lau whamanuianga le tua i sauninga lo muri mai ona o Yesu. Amen.